I am Indonesia. You from? I'm from Slovakia. What is that Oh, sound? Some birds? I am not speaking English. No. No English. What are you speaking? Odpovieš mi, či sa ti mám bystro na noh. What language are you speaking? Orang luar negeri dia. Nggak tahu bahasanya dia. Čo ti jebe, dobre, čo toto, keď prehrám teraz proti hentomuto šufligantovi, tak si klávesnicu obchám do rytiazy. No to nemôžem prehrať proti hen takému šufligantovi, chat. Čo ti jebe? Však Xiaomi aj nerozumie ani po anglicky, to ja by sa mám s tým potom dohovoriť. Ideme skúsiť ešte raz. Počkaj, chat. Hej, beta, hey. Yes, You hear me? Yes. What language are you speaking? No, which language? What language? I am speaking Indonesia. I am not speaking English. What language are you using? No, I don't know. Naserem ti do huby. Tu ti hovorím, brácho. On vyzerá ako z tých videí, čo ich tam krmia lyžičkou, nie? To drevenou. Čo ti jebe? Extrémne. Na koho sa napájam, chat? Však akože je 2:45 ráno, tak možno, že preto mi tu napája na takýchto divných ľudí, ty kokos. Hey bro, beta. You hear me? Beta. Beta, you hear me? Beta. Hello. Bro, please. You hear me, bro, please? You hear me? Hello. Hey. Beta. You hear me? Hey, kokot. Jebli. Osprostený. Hello, you hear me? You know Mia Khalifa? To je kokot. Ja ho jebem do huby, že s tým sa nedá ani porozprávať. Lumpa. Bože môj. Dobre, že proti opiciam je ľahké vyhrať. Však ale s ním sa nedá ani rozprávať, ty kokot. Však ja sa snažím nadviazať si... Ja sa snažím si nadviazať tú komunikáciu a nedá sa to proste, chápeš? Čo sa smieš? Mám ti preraziť chrup? Kucok. Kokotka. Jeden. Jebli. You hear me? Can you hear me? Yeah, you know Mia Khalifa. Okay, thank you, Mr. See you next time.